Među skoro 3000 zvanica na molitvenom doručku, kao i prethodnih nekoliko godina, bio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je gost večerašnjeg Otvorenog studija. Gospodine Dačiću, dobroveče i dobrodošli u Otvoreni studiju Glasa Amerike. Dobroveče. Veoma vam je zgusnut raspored ovih dana. Došli ste u Vašington na molitveni doručak. To obično znači susret sa američkim zvaničnicima, kako u Kongresu, tako u State Departmentu, a čekaju vas i putovanje za New York, gde je sutra sednica Saveta bezbednosti, mirovna bezbednostna konferencija u Minhenu, od ponedeljka nastavlja se dijalog u Briselu. Recite nam za početak ovog razgovora s kim ste razgovarali u Vašingtonu, da li ste zadovoljni tim razgovorima, šta je poruka vaših sagovornika? Ja sam zadovoljan razgovorima koje sam imao u State Departmentu. Razgovarao sam sa pomoćnikom državnog sekretara Viktorijom Nuland. Ona je praktično jedan od ljudi u State Departmentu koji je zadužen za, tako kažem, Evroaziju. Odnosno, sa njom smo najviše radili i kontaktirali kad je reč o našim bilateralnim odnosima, ali i odnosima između OEBS-a i Sjedinjenih Američkih Država. U tom smislu je razgovor bio veoma sadržajan. Razmenili smo mišljenje o najaktuelnijim međunarodnim pitanjima, ali i o našim bilateralnim odnosima. Oni su veoma zadovoljni razvojem naših bilateralnih odnosa. Nisam ulazio, naravno, u detalje, ali mi ćemo nastaviti ove razgovore već u Minhenu, a ja ću ponovo boraviti ovde u kraju meseca, zato što ću u svojstvu predsjedavajućeg OEBS-a govoriti u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, odnosu Ujedinjenih nacija i OEBS-a, i učestvovati na hearingu u Helsinškom odboru Kongresa, telu koje je zaduženo za odnose Sjedinjenih Američkih Država sa OEBS-om. Naši odnosi su sa Sjedinjenim Američkim Državama u poslednjim godinama veoma dinamični i bez obzira što postoje razmimoilaženja, na primjer oko pitanja Kosova, mi se trudimo da imamo jedan izbalansiran pristup, odnosno da u onim stvarima oko kojih se slažemo ostvarimo napredak. Imao sam dobre razgovore i sa kongresmenima, senatorima, srpskim kokusom, i moram da kažem da tu zaista postoji jedno veliko raspoloženje. Ja sam ih pozvao da posete Srbiju, da se na licu mesta uvere u ono što se trenutno dešava u Beogradu. Ono što se trenutno dešava u Beogradu je jedna stvar, druga stvar je ono što se trenutno dešava u Prištini. Nastavlja se taj dijalog. Poslednjih nekoliko nedelja je bilo dosta uzburkano. Evo i danas Kosovska skupština je raspravljala o, između ostalog, o smeni ministra Aleksandra Jablanovića. U Beogradu je premijer imao sastanak sa Srpskom listom na tu temu. Kako vi gledate na te događaje? Da li je to nešto što će imati negativan uticaj na nastavak dijaloga? Vaš kosovski kolega Hašim Tači, koji čućemo ga kasnije u emisiji, veruje da to neće imati uticaja. Da li se slažete s tim? Pa sigurno će imati uticaja, pre svega zbog jedne loše atmosfere koja se stvara. Prvo, dugo nije bilo sastanaka na najvišem nivou. Razlog je bio taj što nije bilo dugo vremena, nije bila konstituisana prištinska vlast. S druge strane, ako biste pogledali unazad 3 godine, sigurno da mnoge stvari koje se danas dešavaju na Kosovu niko ne bi mogao ni zamisliti pre 3 godine, što znači da smo zaista ostvarili jedan veliki, izuzetan napredak u našim odnosima. Pri tome Srbija nije promenila svoj principijalni stav kad je reč o statusu, ali želimo da rešavamo ta osnovna životna pitanja. U tom smislu, mislim da prištinske vlasti ne vrednuju dovoljno napore koje je učinio Beograd. Naprimjer, jedan od tih napora jeste i ta da su Srbi učestvovali na lokalnim izborima, da su učestvovali na parlamentarnim izborima, da danas imate predstavnike vlasti, predstavnike srpskog naroda na Kosovu, koji su članovi vlade. I ovaj jedan potez prema gospodinu Jablanoviću neće sigurno naići na pozitivne reakcije, zato što bilo bi barem moralno osuditi one koje je Jablanović napao. Svi su zaboravili na taj događaj, a to je da su napadnuti Srbi koji su došli da posete grobove svojih najbližih, pošto su napustili te teritorije. Tako se ne može graditi poverenje. Osnovna stvar, ako želimo da uspe dijalog u Briselu, jeste poverenje i politička volja. Mi jesmo zainteresovani za
nastavak tog dijaloga, baš zato što treba da se implementira ono što je za nas najvažnije, to je zajednica srpskih opština i očekujemo da se pre svega smire strasti. Ovo je prvi sastanak pod vodstvom dva nova premijera, ali i nove predstavnice, visoke predstavnice Evropske unije, Federike Mogherini, i jednostavno treba hladne glave nastaviti dalje razgovor. Jedno od isto također spornih pitanja koje se pojavilo na Kosovu je i kombinat Trepča. Kakav je vaš stav? Da li o tome treba razgovarati u Briselu? Mislim da je gospodin Tači o tome rekao da je to unutrašnje pitanje Kosova i da ne bi trebalo biti tema u Briselu. Pa znate, to je jedno pitanje o kojem smo mi započeli razgovore u Briselu, ali ih nikada nismo završili, niti smo i pokretali na jedan ozbiljan način. A to je pitanje imovine. Dogovor je bio da se o tome raspravlja u nastavku dijaloga. Tako da ta tema ne može da se zaobiđe. Upravo zato što to nije političko pitanje. To je ekonomsko, to je i ekonomsko pitanje. Znate, Srbija je, kada sam vodio te pregovore, pa u pripremama, sećam se da sam pročitao da je Srbija za 10 godina, 2000 godina, znači, otplatila pola milijarde evra kosovskog duga. Znači, duga koji je, zato što mi smatramo Kosovo delom Srbije. Pa znate šta, ovo nije 19. vek, pa sada da imate nacionalizaciju i sada uopšte govori sve, dakle, što je na našoj teritoriji, mi treba da smatramo, da tako kažem, nacionalizovanim. Ovo je moderni svet, 21. vek, o tim temama se mora razgovarati i to bez bilo kakvih političkih pritisaka. Treba o tome razgovarati na jedan ekspertski način. To Srbija traži. Ekonomske interese, odnosno šta je tu ono što je Srbija ulagala, šta je to ono što mislimo da je naš državni kapital pre svega i ne mislimo da to pitanje ne treba da bude deo dijaloga. Mi imamo dalje druga pitanja. Šta je sa privatnom imovinom? Šta je sa imovinom crkve? Znate, ima drugo nekih, ima šta je sa kulturno-istorijskim spomenicima i tako dalje. Ali to nisu sada teme, mi nismo te teme ni aktualizovali, nego je prištinska vlast aktualizovala time što je želela da proda određene kombinate bez saglasnosti Srbije. Nemamo baš puno vremena, ali da se osvrnemo i na to jedno pitanje koje se tiče predsjedavanja Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju. Čuli smo na početku emisije ukrajinska kriza, eskalacija nasilja. Pretpostavljam da je to najaktualnije pitanje kada je reč o predsjedavanju Srbije i verovatno ćete se time baviti tokom vikenda na konferenciji u Nemačkoj. Pa jeste, Srbija je predsjedavajuća Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, organizacije koja je jedna od najvećih u svetu, ima 57 država članica, od Sjedinjenih Američkih Država pa do Ruske federacije. Imajući sve to u vidu, zadatak te organizacije je da se neutrališu konflikte, odnosno da dođe do deeskalacije sukoba. Zato je svakako najvažniji zadatak u ovom trenutku Ukrajina. Mi smo svakoga dana na vezi sa našim posmatračkim misijama u Ukrajini, posredujemo, razgovaramo, danas i sutra će biti također posebno još dodatnih uključenja i predsjednika u formatu, normandijskom formatu, ali tu je i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država. Mi ćemo u Minhenu imati, ja sam zakazao sastanak trojke u subotu, na koje ćemo nemački ministar Steinmeier, švajcarski ministar Burkhalter i ja, zajedno sa funkcionerima OEBS-a, razmatrati situaciju i razgovarat ću, trudit ću se da tog dana razgovaram sa Lavrovom i Klimkinom i da vidimo kako ćemo dalje. Mi želimo da dođe do deeskalacije sukoba, odnosno da dođe do primirja i da se dijalogom pokušaju rešiti svi problemi. Hvala vam, gospodin Dačić, na ovom razgovoru. Gost Otvorenog studija bio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.